کارن تندوتیجی لعراق زیده بونه دای نخواست ملوه داویده که چکدارن ننیاس بجلن سپایی و پولیسن عراقی و بناسنامن دزگهن امنی دست بکارن رفاندن دکن ولدور دا وقتی تا گوتن کی برپرسیاره يوما بعد آخر يزداد قلق المواطن روز به روز نگرانی و حزب ترسیل جمع حولاتین عراقی زده دبید. لدر انجام نمانه دستلات یاسایی و دست نشان نکردن هما و برپرسیارتی دستگاه امنی اوین بروانی جهالاتیان دکن. پشتی که جیاوازی دیگلوان کسان اوین چک و جلوبرگ و ناسنامه و ترومپل و برپرسیارتی بکار آنی نما لی چارنویسا او عراقی دهین رفاندن چیه؟ او کی برپرسه؟ یاسا و دولت یان لاینندن. لچارچوبه وان آلوزیان افسر که عراقی لبصره راد گهینتن کو کارن رفاندن الپارزگاه ها بصره اتزیده بونه دایا و دیارده وان آلوزیان مترسیال جمع حولاتیان پیدا دکد. ظاهرة الخطف دیاردا کارن رفاندن البصره و پارێزگەهên عێراقê bûne egerek û matrîsyel cem hawlatiyên Iraqî û bi taybetî hawlatiyên Basra peyda biket. Ji ber ku egerên serekî tayîbgerî û siyasî û ecindayê derve ne û li vê dawiyê berevzêde bûnê ne. Her çend ev diyar de demê xwe de hebûye û li dîv amarên heta nehatîne encamdan ku Iraq pila dehê daye ji welatên ku gelek kuştin, dizî û rifandin lê heye. سروکی لجنا آسایش و برگیری لچواتا پارزگاه ها بصره آماجه بدیوداچون و برپسیارتیت اخیتا جنبر پرسن امنی دا کو پلانن خوم مکمتر بکن و دست بسروان کاران دا بگیرن. جواتا پارێزگەها بەسرا چەند بریار ڕاگەهاندن ji wan divê fermandarên hêzên ewlekariyê berpirsiyar bin li dor dever û taxên xwe ji wan tawanên ku tên encamdan wekû tawanên dijî mirovatiyê û destdirêjiya li ser jiyana hemwelatiyan û her wiha budceyeke taybet ji bo piştgiriya saziyên ewlekariyê bête terxankirin. سرارای وان چاک سازیان که حکومت و عبادی را گهاندول حتی ویدمی بار آرامی برف آلوزبونه داده چیتونو لاینن چافدری اگر وی دیارده بود طایفه گری و اجنداین در و ودگرین نوه. صلبا مریدنگ امریکا پارزگاه بصره